I veliki pozdrav svima, ja sam Lazar Matić, neobičan lik i danas dobrodošli u moj novi video na kanalu. Pre početka klipa htio bih vam kazati par stvari. Prvo, nisam mogao da snimam juče ujutru iz razloga što jednostavno nisam bio kući. Preksinoć nisam mogao snimati za drugi kanal iz razloga što jednostavno nisam mogao. Juče nisam mogao također ništa da snimim iz razloga što mi se šteker u sobi pokvario, te telefon nisam mogao napuniti. Sam ga punio na drugom mjestu i bio sam primoran da ustanem ranije kako bi snimio ovaj klip. Ako budem zevao u klipu, nemojte me hejtovati, to je jer nisam navikao na rano ustajanje i šta da vam kažem. Još jedna stvar koju ću vam sada reći, također ovu epizodu reakcije, znači na ovo što ćemo reagovati, trebao sam snimiti još u sredu. Da, ali nisam to snimio iz razloga što sam zaboravio i zato trebao sam to snimiti čak i juče, prekjuče u stvari. Ali sam ga za toga snimio ono drugo, jer sam jednostavno nisam mogao, bio je praznik i nisam htio da zalažem rizik. Ali danas snimamo ovo. Pre nego što kažem nešto o tome što ćemo raditi, želio bih da kažem samo da će ovaj video biti ograničen prema uzrastu, kao i svaka reakcija na moj horror film. Ili neki mnogo jeziviji i strašniji video. Ono što danas radimo, da, još jedna stvar. Ako malo tiše pričam, nemojte mi zamjeriti, to je jer još neko u mojoj kući spava, pa ne želim da ga probudim. Ustao sam malo ranije kako bih to odradio. Danas radimo reakciju na izgubljenu epizodu u starom filmu Sunđerbob kod skalom. Pitanju je Lignjoslavljevo samoubistvo. No pre nego što odradimo reakciju na epizodu, htio bih vam nešto reći o samoj epizodi. Pa da vam kažem. Lignjoslavljevo samoubistvo je jedna od najpoznatijih creepypasti kao i urbanih legendi na internetu. I ona zauzima prvo mesto na top 5 listi najjezivijih urbanih legendi i drugo mesto na listi 7 najstrašnijih creepypasti ikada. Ako želite da saznate nešto više o tome, pogledajte na kanalima Levko TV, Magični video, M-Media mreža i Mr. Misterija. Sada se vratimo na ono što ću vam ja reći. Sve je počelo tako što je jedan animator dobio posao u Nickelodeonovoj produkciji. Došao je tamo i, naravno, trebao je animirati 4. sezonu Sunđerboba, koja je izašla 2005. godine. No, 4. sezona kasnila je zato što jednostavno zbog te epizode. Animator je trebao animirati epizodu Strah od pljeskarice, ali umjesto nje dobio je epizodu na disku na kojoj je pisalo Lignjoslavljevo samoubistvo. Pomislio je da je greška i pustio epizodu. Snimak je zvučao kao da je snimljen VHS kasetom. Ko od vas ne zna šta su VHS kasete, to su kasete koje stavljaju u audio ili video rekorder. Nakon toga se na njima nešto snima. One se mogu povezati sa TV-om i možete čak snimati nešto preko TV-a na njih. Uglavnom, nakon toga možete pustiti taj snimak, a ono što je najzanimljivije, možete snimati filmove i serije na njima. Naravno, one se danas retko kad nalaze i ako imate nekoga ko je
80. i 70. živeo u vašoj porodici i koji je imao tu VHS kasetu ili video rekorder, zamolite da vam pokaže. Sada da se vratimo na priču, a nakon toga ćemo reagovati. Sa one strane istine, terijerska borba krivi pasta. Zašto mi sad stiže obaveštenje da sam objavio video? Izvinite. Nije mi jasno, ali nema veze. Nakon što je pustio epizoda je počela skroz normalno, ali zvučala je, kao što sam već rekao, kao da je snimljena VHS kasetom. Ili nekim starim kamerama. Epizoda je počela tako što su se Patrik i Sunđer Bob igrali blizu Lignjoslava, dok je Lignjoslav vežbao za klarinet. Izgledao je jako čudno toga. Nakon toga ih je oterao i oni su otišli kod Sandy. Onda se prikazala prazna scena gdje je ležao mrtav dečak sa odsečenim stomakom. Nakon toga prikazivala se scena u kojoj Lignjoslav svira klarinet na svom koncertu. Svi su mu aplaudirali i tu su bio je i Sunđer Bob. Nakon toga prikazuje se još jedna prazna scena u kojoj nema ničega. A onda scena Lignjoslava kako sedi na svom krevetu i plače. Kako Lignjoslav plače, čuju se još jeziviji zvukovi. A nakon toga vidimo da su Lignjoslavu krvave oči. Nakon toga prikazuje se kada je animator ponovo premotao scenu, video je dečaka odsečenog stomaka. Drugi put je opet video Lignjoslava, treći put kada je premotao scenu, video je scenu u kojoj leži mrtva devojčica sa odsečenim stomakom. Nakon toga, posljednja scena, Lignjoslav sjedi sam u svojoj sobi, neko mu govori uradi to već jednom. Lignjoslav poteže obarač i puca sebi u glavu. Nakon toga prikazuje se scena da je Lignjoslav mrtav. Još jedna stvar koju vam moram reći. Oni su tu epizodu pokazali Steven Hillenburgu, glavnom scenaristi Sunđer Boba. Rekao je da nema veze uopšte sa tom epizodom i policija je uskoro saznala za nju. Policija je originalni snimak epizode obrisala sa interneta, ali su ostali i dalje neki snimci te epizode. Ono što je zanimljivo jeste da je tu epizodu napravio jedan serijski ubica koji je odgovoran za nekoliko ubistava dece. Taj serijski ubica je uhapšen i više se uopšte nije pričalo o tome. No, još jedna stvar koju moram reći pre nego što odreagujemo na epizodu jeste da postoji više delova epizode na internetu. Mi ćemo pogledati prvi deo koji traje 7 minuta i 44 sekunde, objavljen 2016. godine. Kao što sam već rekao, video će biti ograničen prema uzrastu iz razloga što ovo deca ne bi trebalo gledati. Naravno, još jedna stvar, imajte u vidu da će danas izaći svaki moj video od sada, ali u periodu od sat vremena iz razloga što mi internet nije dobar kad objavljam klipove. Drugi deo i treći deo epizode odradit ćemo u kasnijem periodu. Originalnu creepypastu možete pročitati na sajtu creepypastaviki.fandom.com. Za više informacija možete pogledati i na kanalu Magični video, Levko TV i Media mreža, kao i Mr. Misterija. Pošto sam već sve rekao, hajde da pogledamo epizodu. Upozorenje. Ako imate više od 18 godina i ne možete da gledate ovu epizodu, bolje nemojte. Počinjemo.
manji, taster. Prikazuju se stavke od 1 I do još jedna stvar. 624. Ako budete primijetili Da biste da je aktivirali. malo tiši zvuk, to je jer sam morao utišati. Previše je glasno. Kao što ste već mogli da vidite. I da, neke prazne scene mogli su da traju čak i duže od 1 minuta. Will you two knock it off? I have a concert to practice for. Ladies and gentlefish, Bikini Bottom's Community Rec Center is proud to present the Squidward Tentacles. Boo, you stink! Dakle, kao što sam i rekao, ima mnogo praznih scena koje traju nekad duže i od 30 sekundi. Ovdje očekujte promjene. Ok, ovdje sam se malo usro, priznajem.
Da. Okej. Evo samo da završim video. The red mist is coming. Eto ljudi, ja mislim Isključeno. da vidim samo, mislim da je to to. 7 minuta 44 Jeste. sekunde od 7 minuta 44 sekunde. Klizač. Tako da eto, Pritisnite tastere čuli za ste povećavanje sve. zvuka kako biste prilagodili. Možda niste vidjeli, ali ste uglavnom čuli ono što treba. Tako da ljudi, to je to. Drugi i treći nastavak ove epizode uradit ćemo u kasnijem periodu. Kada će to biti ne znam, ali uglavnom kad ja budem mogao. Tako da, to bi bilo to iz ovog klipa. Nadam se da ste uživali. Lajkujte ovaj video, pretplatite se na moj kanal, podelite ovaj video sa prijateljima. Posjetite moj drugi kanal, također se pretplatite na njega i pogledajte neke moje creepypaste o Sundjer Bobu. Naravno, pogledajte neke moje na ovom kanalu neke videa od prvih videa o Sundjer Bobu. Također, zamolio bih vas, posjetite moju Facebook stranicu, posjetite moj Twitter profil, Instagram profil, TikTok profil, Dailymotion profil, Vimeo profil još uvijek nisam otvorio, ali očekujte u narednih nekoliko dana. Posjetite moj website, nadam se da već sve znate. Tako da, to bi bilo to iz ovog klipa. Nadam se da ste uživali i naravno ne zaboravite da uključite notifikacije. Pozdrav!